Yenda Vanavamkara. Welcome to RDA TV, Bembe's best entertainment TV online. Your host, Sipora Daddy. Here we are at Thavhani Guest House for the first time, trying to bring you the best entertainment TV ever. Here, guys, I want to tell you the secret about this guest house is that here inside, it's a very, very quiet place ever. So if you feel like you want to make your baby events or baby showers or any ideal events that you feel like you want to prepare for your family or even birthdays as well. Here inside, guys, they are waiting for us. Let's see what they have for us. Hapa Thavhani Guest House. Grand entrance ya hone. It's very much exquisite. About the hope viewer na line in your hone. Even if when you got your guest, it means this place is very much inconvenient. Now, how is our reception? Metse wa hone very much design and a brand ya hone ndiya kudingamanda. So some bachi kusoma zori ndiko to like ni bizika advert ino ni zono to ambara mask utoro rikono thonipa regulation ya COVID-19. Vana vamkara COVID-19 iko pedza vat. So vana vamkara kartonipe murayi washu ri ambare mask washu. Urele? No, nini peradari sipo. Tebaka RDA TV. Sungu chitishineta takanzanga guest house ya pano. Ino ni ya Thavhani. Utomango sanitiziwa, nochekwa temperature. So, atinga ambi temperature ni chipirita muntu. So, for sure, zuko sumezo tongo mtuka dichira. Wana mkara, zunet kwamba zori water endora zunu kudodipina guest house. So, apono ni kwenye? Ndi mketwa. Ndi mketwa? Okay. Ndi mketwa. So, ndisa kuto ya panda, nadoto usanyana shtukutoko. Ndi mini chakutopo achine chaitazo uri hino ni guest house ibe different kadzini. Thavhani Guest House the guest house ile kabudeliva panda. Okay. Nendo kwa zumuzi. Sa maragana machai. Maragana. Zomuzeri maragana ya uni utongana kupube. Asizone? Izoka? Then, risa tuya panda. Haba dori introduce yana stokotoko ngaro mzineza mapanda. Okay. Thavhani Guest House ina rumumiri. Okay. Kwamba anfukambo differences. Oh, that's different. Una standard room, rabana executive room. Executive rooms. Executive rooms abe ngachikale vatu vachidiwe zori ni VIP. Zuno ikoba executive ngalipi. Executive richikwamba ngayo, rikwamba ngayo ine abakuwani. Okay. Ine ngakayo ina masofa. Okay. Ina TV mbili. Richikwamba ngange bathroom. Ibe kushumisa shower edo yashimisa na bath. Wow. Ibe sa kushumisa chititi. Really whatever. Zino nerato tetwa samseri ba yi. Ba zino bathu moita zone musiba chikolunguru ukusumeza zero mundi zupiro. We can walk us through. Yeah, ngaphuwa bayabona so. Okay. So zino do tomanga pio. Karitumenga executive. Nga executive. Okay. Vana vamkara record the finals no ko no fufuwe Thavhani Guest House. Chibana mose bati sola kausa. Ende ni songolindera no body. The executive room yashi. Yashi kama na executive room kama size. Kama masofa ashi. Kama TV. Okay. Ine iwela hapa kadani. Okay. And then babana remote. Zine remote ezi una heya TV heya fanoni decoder ndiya heya le room. Awusui decoder nti room linji. Machine santi. Pero unaka ngamanda. Naba ndani kuona na down TV. Rishidanga kwa zino rodange noedera. Kune nanghawo una renengwe TV kela pala ndimsizi nobo relax apa mbetini. Baba kubona hii. Bozo la pala baba relax baba kubona hii la yanga nini. Ndo futhi futhi runa zingotshilo shono thoko miru apa ka customer zasho. Musizoda. Apa wezilo nangangu. Don't worry about nobody. Work that down everybody.
na nchidanga pare na fridge boda na zvinwiwa zvavo zvorotolera azvitowi zvikupisa ri kana vanhu zvikupisa na fridge ya hango hapa ndio lazima uzofe mulakuru wapindua hapana vakurwa ngamuya wavo ariti zvafene zvamuya upisa ai avakuda zvafene korogeko ndi coffee station vodana votovodana mini kana ngamachironi zvezvo vakotududinora te yapo vadidera te yapo nepa una mapi una nini madhi avatodanavo na madhi na one care wow okay so madhi ndi brand yafano brand madhi asi brand yafano okay hai rorugano manda hai ziko sumba zori Thavhani Guest House joga support na local businesses for it na wando kusifamuse bana bamkara ka local businesses Thavhani Guest House ifana number 1 ari separa raje na kwa mishawazani something uziyamba executive yashuni ishumisa bavu yadova yashumisa na shawara zvikwambores 2 in 1 wow kezvinda apa dzina chisibe chavo ri kana shower gel zvote zviva zviori rina zisibe rina shower gel yashu shower cape zvithu zvonge zviva zvodzudzaneya nepo ya vana vamukara zvimwe tuzvinotoziva nga Thavhani Guest House futi hava kadzi executive rooms dzacho ndi dzavhuḓi nga maanḓa so lune zwikwamba zwori arali muthu a tshi khou ṱoḓa u ḓa a ḓiphina na muthu wawe hafha vhukati ha vhege ndi 700 rand fhedzi price ya hone tshi nga maanḓa and then nga Sunday zwina dzi Sunday combos dzavho ndi dzavhuḓi nga maanḓa which is 450 per night musi vho ḓa na musi wavho and then arali vha khou ita baby shower ndi khou amba kha vhaḽa vhadzana vho no ḓifuna ane a khou ḓivha zwori ene u khou expecta so zwikwamba zwori hafha wa kona u ḓa na vhangana vhao vha ḓa vha ḓiphina nga fhungo ita yone baby shower yavho ndayendo Thavhani Guest House hafha zwino ndi ya musi ri tshi khou ḓo dzhena zwino kha hezilani zwine dza vhudzwa pfhi ndi standard rooms athi zwa zwino tshiimo tsha ikonomi kha zwikwama zwa vhathu zwo fhambana vhana vha mukala so zwa zwino iwe muṋe arali u sa koni u afforda executive rooms hafha zwa zwino u a kona u ḓa wa ḓiphina kha yeneyi ya standard room fhedzi kha dzene vhana mukala ri vhone zwori na ngomu yo itisana ndo fo tshipfi u tou nga ri a ṱanganedziwa nga zwiṅwe so zwino tou nga khala dzi vho ri lindela nga ngomu kha ri dzhene enda vachijena standard room vatanganidziwa nga coffee kana tea wow zwa zwino hafho tonga ndi vho to ḓivha kha wakhaladzi zwino ndo ndetola na coffee guys hey break ndi yone ndi ka standard room tsapa zwino even if na arali u khou feel zwori iwe muṋe coffee ya u ṱoḓi na tea iwe wana kana maḓi zwapo yawendo ichi ndi chone standard room chashu chine it's just a simple room inenga khayo ina aircon ina fridge ina coffee station wow and then na TV so zvino apa noni kha dzi bathroom dzavho na dzi shawara dzavho dzolitisana hapa kha bathroom henone ni hela ya standard ine ravi ina shawara ishumisa shawara fhedzi okay ishumisa shawara fhedzi zotamba satsi ndino tshedza abadina zotamba zwote zviva zodzudzanea zvino kha vafumakadzi hapa izvo ndi khou vhona na zwivhoni zwavhuḓi nga maanḓa nda zwa vafumakadzi ndi vhathu vha class vhaḓivhona una zwivhoni zwavho hanefhaḽa then then apa kha drawer ino nne zwiḽa zwihone zwiḽa zwo tsireledza nahone zwa nahone zwihone hafha zwo tsireledza kha inoni standard room yashu okay zwino ari ambe kha hezwi zwa vhududo samusi zwino ndi kha vhuria hafha zwino vhathu vhanzhi abve vhuria vha ḓo zwa vhuria abve wa dzinginisa badi muthu a bva naye na tshitonga na zwino zwi tsha tou ita zwavhuḓi mara hafha a vha ḓo ri vhudza nga blanket dzi blanket dzi hone na aircon hone vha vulela yo rothola vha vulela yo fhisa zwi hone zwambo zwa Thavhani Guest House this is the number 1 house ndo ri khou bva dikhaladzi kha musi vho ri ṱanganedza hafha Thavhani Guest House zwi khou sumbedza zwori
everybody from all over the Bembe district, or everyone who are coming from Joburg, almost each and every part of the country. I think they can come here and have their own bookings and enjoy with their persons. What do you want, man? Hi, good morning. The end. Ngoka coffee hapa ka Thavhani Guest House ngondi vuphuwe hapa ndi zwizwa zwe radhi amba zori hey hapa noni tswida kha vavenda vo ita zwithu zwo teaho kha tshivenda ngo kana kha vavenda a rongo duma nga miṅwenda fhedzi vhana wa mukala ro dovha ra duma nanga decoration ya hone ine ya vhori i kha top. Vhana wa mukala, this was RDA TV, the best entertainment TV online, coming live from Thavhani Guest House. Ndayando hezwi ni tshi khou ṱoḓa direction ya u ḓa fhano Thavhani Guest House, ni thoma pfuka robotoni dza Thavhani Mall, u bva robotoni dza Thavhani Mall na kona u ḓa robotoni dza Acacia Park. Kha Acacia Park ni tena kha right yanu ke zwilana procedure. Ni tshi to pfuka Builders Express kha corner ya left, ni dzhena nepo ka gravel eneyo u to khona fhedzi ni thoma vhala strata kha tsho to thoma tsha tshanḓa tsha uḽa tshanu kha tsha vhuvhili tsha hone Thavhani Guest House, that's your destination. Arali vha khou ṱoḓa uri kwama kha afhanoni Thavhani Guest House, vha ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 865 8317 kana 071 536 0611 for the best guest house at your service. Ndayando. Some sell a soul for the money. Man, I work for the money. Gorishia kondo batu vanga batu sane. Basoko wisana jakondo riba fusane. Namusi abani divini babone kausane. Bani chiba namusi bati sora kausane. And then it's only that nobody. Man, I work and I beg nobody. Spread love, make we help somebody. They go be somebody, we no hate nobody. There's my sister, there's my brother.